Kõik on elus, usuvad šamaanid. Nemad oskavad ka kivide energiat ellu tuua ja tuulest ning trummihelist vastuseid saada. Seekord käis Maatriks šamaanipäeval, tutvumas tänapäevaste maagiate ja rituaalidega, ammutamas teadmisi ja väge. Шаманы сегодня, шаманы раньше – это все-таки разные вещи. Siis põhimõtteliselt kõik on elus olendid, kõikides on infoväli sees. No see konn on mul kaelas rippunud, täitsa niimoodi uhkelt ja iirekesed on ka sabapidi juustes rippunud. Внутренняя сила освобождается с помощью перепросмотра. Дело в том, что в нас внутри находится в сжатом виде переживания нашего детства и нашего прошлого для того, чтобы мы имели внутри себя изоляцию от тяжелых воспоминаний. Эта клапанная память работает только вовнутрь, и мы не можем получить к ней легкий доступ. Тут, понимаете, не надо много анализировать, не надо много думать, ума не надо. Шаманы, вот как многие шаманы говорят, что шаманы немножко не придурковаты. Siis kui keegi ütleb, et raev ja viha on paha ja vastik ja see tuleb ära visata, ära anda, minul tekib mõte, et me ei saa, kui ta meis on, siis ta on kui üks vikerkaare toon. Küsimus on sellest, kuidas me suhtume sellesse. Kogu elu on sirkus, iga hetk on nali. Et kui sa tood selle siia ellu minust juurde, siis sa saad aru, et mis puuli siin kogu käib ja tegutsed ja oled, aga tegelikult naerad ise.